Ka Coordination Committee on International Border CCIB ha ka khatnyau tarik nailor kala pelong ya ka jingelang bekerpang berkikliat nong sensyar naduk kirang bak snong sordar doloi pat kiwi kitrai jaka kitrai riti kitrai kendo kidkhot barok naduk nong juri East Castle District hadu Jalia Khola West Janta Hills District kibadan apo ka khapot ya kani ka jingelang la pelong hadauki hajan ka Kali Mandir hakaba kani ka jingelang lai perkhat sani bahalor ki kam ker sainar sya haki kaput border fencing daka sarkar India nakaliang ka CCIB kibla ajing kran ketika sengi ki kentup naduk ki sardar baru kentup yakinong ilam seng balang nakaseng KSU samla Daniel Kriem nakaseng FKGP Bak Jo Marwen nakaliang kaseng HMIF Bak GH Karnalor baru layo ka jingkran nakaliang kinong ilam yung kaseng SSS habai kran bak bati CTV kini kinong ilam seng balang kila pensngau ya ka jingtemu ka jongki halor ka e ka bapelong iki banlum ya kini ka jingelang pat ban ya perkhat halor ketika mat hakba kila pensai bikin persya ya ka border fencing ndrei ki persya ya ka jingker sainar ladaker sispa sanpo meter naka zero line Kajinia nya habang ipun iyo po usam habang iyak ni international border nalo na po dauki bakur tamabel kapur tadi sa tes mas sekolah iyo iba nakaliya ka biasa komdadan ya kata ka dikit klik banyada ya ka po usam jong kathan dauki beri jong kathan hagani ka Henry ide mangihi pangihap banyada de mangihi mangihap sim ka dikit klik ban pek perman ba cici lo kajaka kadungi kanomlen syakari Bangladesh ban isgo ba nangni sakmat le ngilang desho ban petngor ban tresitong ban ngide ban long ki bakloy ban yemi petba nadadan kuno marai kabalo persya ya kaman jong petba jong ni kathan ban ngex camp ba ngini isni nakalian kujongi hi kum ki sunduk noyalam kibaya trade menpet yang ada border fencing hak dengan tan ni semua bang ini punya kenduk yang citizen ya keyboard yang sorka menpempa ya kata kajing penting ne kajing nyok po jong uni UBC jong dengan tan kalau ini bagi ke report jong ke teacher system jong ke media berem kibala submit ke sorka bang ni semua bang ini menpempa sya ke sorka kan dia action bang dia ban withdraw yang ini terkait kibala keren do UBC jongka West Janta Hills District. Bak kini isni nakaliang kejongi ini ada rengkat berpi inang ai mensim biru yang ada rengkat bak ikai kathom tu mengila bu mat jongi ngila man kot saka jingjok bang ngila menyo man penbait no yang ni pun usam kubala ngila ya tresutong labun snam ban penbait no ngits camp ba kijing angnut kejongi kenlong do long hari ini segi berwan. Ikoi long nakaliang juli di sengbalang ni, dia dulu persya yang di border fencing. Kuah hidup bahkan dia kemudian fencing. Yang kejinge kalau kejinge kalau kita kendo dia kendo, marbun kijaka begini di bentar juli lalu pilar ni, diberi juli di kiriam. Kita kawan kini fencing kebarang sispa sempoyat, kemudian kejindu bakrau nak kaki, mangap. Im jakpo imba negara pujuki ikawai ru skwa ang persya ni na kumbang yo sohi bon ngatang gibriu sarkar mo yo yeni ba kita iseng halang ibaju re sa ta issue jong influx pat hakaju ko ru ki persya ya kan yo border fencing amar ba kadang jelang ga bangilong apo isi office yo gunda amar ba kajinge kan yo influx si kawan imba kan ka border hindai mo banong koi ba habai dei hi ba kan ka than sini Berlayar dengan julip katu, kathan gini kathan East Castle, seni kodiwa keling kat di border ter baca tu sini Jalia Khola, ini kau West Janta Hills ini, itu tamabel solusi siapa Jalia Khola. Di ni iba umdan ukar Bangladesh, weiru ubayo bandung bantu siapa India. Margini gibri ukirap pe hagi border lokal, bakim jo island yang kita gi kar Bangladesh bakim yo bandung sini siapa Meghalaya. Ini baru. Di kata kabung bersekolah persya ini, mana kalian ngajungi nim persya yang kata border fencing, ni persya yang kata sispa sampuya. Bahkan di jindu, maka kita